أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi watu wa baba hatu wa dada hatu wa nasho hatu, Mwenyezi Mungu ajalie kema siku yanu ngambiri ya onindro, Mwenyezi Mungu ya mhifadhini ya rehemu wa hafa, ya jalie owakomori wa furahi nanda wensi ya hawi joka urejei omhiononi ha wanadamu wa aminifu wa adilifu muda utoa hali. Allahumma amina. Namwambia amina kwezi watukufu. Baada mahadisi na yafanya uskolelo ngabo mawatwania mashuja ikayao ngasina mifumo ya uwaza kwa tuoneha abonge uskolelo wa deside wajitamke osoni mwa komori banu hata wajuka ujitamka osoni mwa ulemengu kamili muda utoa hali na rambe amina. Shalelo banu ngabajo ufanyishia temanyaji ushahidi wa wandu wa hili wajo parabanu waonese eza lazimu abogea mdunende hata kabati mru ujoka uyenshi hata yake kafu eke mdu kajafa manga yoto fanga komori eke mdu kajafa komori yoto famanga ya febarini ya fedahoni ya fehazini on s'en fout. Mimi haba sainu do ukanga manzu entia hangu ireje mawatwani ya mashuja. Mawatwani ya mashuja bas. Abonge watukufu. Hamade namna namwambia ni ngabo wandu wararu. Haina ngo nikoza mbabanu abonga mina enregistrement, ngabina mafoto, ngabina video. She izoboika yao timwambia ni timtiniane sauti. Ngamina wandu ndutu ya belu yamba ukana sisi haina rarenda rambari fanya ni azali abo sisi ngalo uwari mtahao sindo wale vine makuloshari ya rumao ni azali uwari mtahao azali no wana ni mhaziye azali no wana ni mhaziye waonda uri wataha uranzi haukawa udu alone enti nduju lila jindu la paro alirumilo ao msaidie olamro utoni kwa jarika ni la vinyo yanwe shange juu lazimu ni wajua na mleobo harini ngosi ba si sidere ndo towe raisi mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Tambi na msunzu hebo hari ni wandu mfanyawe semblant ya wana mafoto ba sambinge video du baba la rimdenge ni jofanya betizi yao manaha eza jiri ro skwalelo banga manzo mdoju ele beluaja akauja ya fie komori ikaubidi ninje bahanu na nrerema izibazi lomro na miyare tia we mabibine makalala one masera yao kama kini Jawad officier shaizo na kanzani mwambie ni banu watukufu do mwambia ni ya ukana haina wakati sakaratul mauti ya haja rekange ya weti jina hubi aina matakunu yedrikukumul maut azali hala waya pashie usikwa maudungu anzu ya rohe ujapari ya jende mnamji tuo ngabo washenzi ngabo mshenzi wa daula ya haki ikayao ngabo wandu wararu waishi ya ushahidi wa uke mshenzi wa daula ya haki huo ngwanzo yao 8 ahadisi daenao alfunga muhabiwa basabo poti enamnani wanao hamamilo ujuka hutengele yao mahaduli yobo poti azali ngwazo yaduwane na ndumengo miraru ngemkinishi hao baada azali ya beha yatahe mahadisi daena ema watwani ya mashuja wan basi wamba hindi ema watwani ya mashuja wanu wamba ukana tulilia basi siti wandu wa uhadisi da sina wete na boazali ilodele jawabu na mremeko tiyahe ema ofisi ema watoni ya mashuja wan
wamba tindasi sisi do wandu wa ujali hadi sida sina ubo azale ka odo ankile wandu na ufanya hizo anzao na utraise wandu tindasi maofisie na mwareme koti wamba azalingo juo izorita hao kartuta ha mapesa kartuta ha nomination kartuta ha tournante yemba nugo rita hao ngebide udemisione immédiatement watukufu badi ujisa uonandro hana ukandro wallahi billahi ujisa uonandro hana ukandro ilo dele jawabu o wararu warumiwa azali ay warumiwa o watukufu ma ofisiye wan wamba trawabo haribu azali kartina madisida sinawe karja paru fanya nrogo wazirespect habasa tindawe ya ukahuri traise uridharau urihibia urisijini uripashe shaonde upembe sili ya haho ya Lukmani ijanga nzo iriteze si maofisiye basi ondu wao wamba ukana bade safara lelo leonge fesa kule na rikera adhibo watukufu ritose wallahi billahi pour la première fois ni hisio ya ukanga sina majeshi wa Komori, ni hisio ya ukanga sina wanaume, ni hisio ya ukanga sina mashujaa ngabo wanru wararu wa assiste mahadisi yao ngabo wato ufanyishia témoignage usiku lelo unu yahe ema shujaa wao abonge watukufu na mtulilie muhime mwoneze habari usiku lelo unu ngabo wanru wa parwa elebiala hari normali shigu anumaduhazi ya dinani ema ofisiye wanda wadumiziwa wasijiniwa wasekula wenda zao warudi waparo safara lelo hauka ema watwani ama ofisiye wenzaari wende zao azali hamba zintima bia ukanga mjo unimenyelezi liyo zontipia honge lelo ezenungo kizonjema ngamjo waishili ya wani hawani haina uwajuo ngujojo kana uo mdu kadha izo kweli wallahi wondae anunga wafikirio kwa tibo ntiju na ongo ngare jo urengenti hatu tihali ngare jo urengenti hatu tihali ba watukufu babo andu watukufu wabidi wanjie banu ngamjo waishili ya imaji ya han mimi intelligence artificielle yomi mitido irumi ya na waraha ya jokale nga mjio ndo fanya filtre na izo zontipia no mitido irumi abunge abunga mwanzo ni makinisheni nimwambie ni aukana na mke makini kwezi watukufu yabo ele chawabula mwado na nzoni mjulizeni doka ema ofisiye wa Komori mawatwani ya mashujaa wanzo warejeze Komori o wa Komori warefize azali wamba kartina mahadisida sina wetena karna uhadisida sina wetena ngawena ndongo mbili bwa azali ngo démissionner immédiatement riuni kavanu na 24 heures ngo démissionner kakuja démissionner bana 24 heures yabo ezijo huunda ode wajitumia ilodele chawa bubu watukufu azali yani kiwalo hai zoza ufurahisha kamemu Allah ça m'a fait plaisir yezi ngunanze mkena muori zione haraka bana ezedi warazi womba neze swala razi swali bo mwezi wa sumu uja o mwezi wa liheji wandu mihajira wambia waombeze dua basi ngari mwambia oni ya ukana Mwenyezi Mungu jori nikaza khairi yabo ke mono wachafuka eze mbuzi neze bazipura zaba ngezira wao na mdaze barwa isawa nindra alafu potinga muhabio ya uka mahala uli yo ngabwanru risari juwawe mahala uli yo hula nyumba ne mbushi wa haho na izo bopoti mengo ni mwezano ngoni ziomba o ngamanzo ni feshahidi Allahumma amin sha ezeno go wazi hadisi mahala emnamji ma prepare voyuma ya prepare bopoti unabe mahala uli yo baga mtona hamamilo ujo debar kwa ambasadi yo ngamjua ya ukamduzuha ngamjua ya ukatimduzuani izantulinda jini ntulinda rauhani ntulinda sera jeli nambia ya ukana timwe tufeli goshili
ndema na mapulilia wana maburu kuno wana ambao waje wana wajadu rawa shanga mibanu ngampene leo ngamjowishia kana fahari kati wa echi. Allah billahi ngabina furaha kwa leo alhamdulillah. Ema hadisi na yafanya ya 2 heures de temps da mino watukufu wanu tena ngamzabo edalinu ngamjowishia ti hale bana abonge mawatwania mashuja na mkebo mguju mke harumaze dua mprepare na mprepare mtaize drapo mprepare ba wallahi hatelera nirongo wawe yinu ngabo mazahidi wa hili ngwa joula amin waishie mahadisi ya ukale woti wa tanganya waishilie ezilio engarifanyao telefoni tila labanu tikaruma ma telefoni bana na umwandisi tikanza rifanye mahadisi ya hapi ngamerite umwamilo hoka wenji wanyu uliliwa owenji wanyu mtolo wa muhazini owenji wanyu mfungiwa owenji wanyu watawabonti juu owenji wanyu wana wafumo barini owenji wanyu kwa tuliwa abanganyina bezwa ya hanzenti ya hanyu ihunde wa amini fuadilifu enrabo kwezi watukufu no kamem kasina mnati mwema wadima arudhi njema ulona finjema na hizo tontipi abonge yabu tikanzani mwambieni ya ukana ele jawabulila wabuazali dawe na habari ele jawabulila wadawe na habari lithibitisha ngamparo mzee wa hangu ikayawe le jilahe loti jila kinyume na mmone mzee woi na mmono wandu na wapara banu maratini bangowe wa mtwanza mmaone kamjo shindani bae voilà très bien amjo shindani bae zaya kwa mtoto rombo ndogo harumeza ambayo namna anafanya ngasina 21h56 katinda ubina ndana mpara tena kamona ondura parana baheke tonde sisa jaunga mjowana mzee wa hangu mzee bembela hashiringanyi kwezi na mhime mwishie ema hadisi ya ambishi usiku wa lelo ba woi mzee wa hangu ujuwezo hamba eka ngamanzo mjuwe kweli wa hezi habari ili mtulilie banyiti wanru wauka mdole mbeziwa wala barakatillah ngamparo mzeye shanga mjomuzisa eka ngunjio ha video ha ngunjio par audio السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متكوف. وعليكم السلام ورحمة. Ngam jojo para video haunga ribakiwe namna inu wako muri wahushi. Ejo kanje mandai. Kairiwa huone wadorambuwa izo wamba ukwezi. Ngamangalio ekaikiri hunu ekango ono direkte yabo. Ngabo wanazitwa waili watanganyi ha hontini rema harumu wanazitwa waili watanganyi ha harumu direkte nifanyao banu haunga mhero foto wakati yo pare yabo wakomori wa huone wahuishie ngam wakati yo no huerea wanazitwa waili harumu ya hangu banu ngam mhero foto uone wakati yo ngojo onomba banu ni huone sao banu da banu wanakazesha ngojorema yabo bahingo jo parisa amhwereyo tihwerele foto WhatsApp wanazitwa waili wa dontini ngabo mnapare foto ngabo mna mikro alafu wewe ngojorema obahanu walo wanazitwa waili mzima ulobo juu na mzima ulontini yabonda yabo nakazeshaya ele foto na horea yabo maranzi tihwere yalo ngamjuanzishia amjuhanzi manama mtukufu Nasmia Irshad ngone malana kazesha shako yabo hau arumwele foto na horea
Marat. Marat ba. Wala ti satiwere ya baba sa. Go on how? Abo kupera nzi heyo wakatila ureme direct ya hangu yabo wanazitwa waili yabo walontini ngabo mikro ngabo hamamna kulo abu ngabo ngojo dutengeza akote ngojo iparisa yabo wanazitwa waili bas eke wone mikro dutengele a gauche ngabo wanazitwa waili yabo ngojo le mwana zitwa waili wao invitation ngejo uja honu kwezi eka kutuona kama mtoto para video harumainu wanu direct uono na para video mone mtukufu uriparo banu ngujo tibitisha batina problem. Très bien. Enamna inu owa komoringo huona ukwezi. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ukwezi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kwezi mzee wangu mzee Abdallah Khalifa ujulihaniyo ele dina la mzee Bembela. Ikayao mimanaha ho Fakhruddin. Ngaminati uzawazaba nutija harumo mji mtukufu wa Lyon rihadisi mahadisi. Halafu usiku wa lelo izo rakanzari huambie rihadisi da sina wangu huurenge fumvu harume mahadisi yao ezenugo zinunga mzambo huishia izo owanadamu wanu wazamba kairi ba ema hauloniyo weti daba hujitolea hasiba budensi ya haho utife mnafiki shanga we watwania we mdu mwenza faswaha kairi uonese eizo wazisuive emahadisi nezenongo nisamba orilo na mifumo miili enda zibi kwezi ngamushiliyo no akomo Situation amandeli wazionetsa kweli sabuzu jaunori wonana na vanu eka wangu waili mawatwania kwa jawasili harumambwana yabo ngabo mzima wabonda aboswa ngabo mzima ulona unafiki na mzima wabemanda watinezi tendo abango msuna mduka ya ulawana disira hadisi mu sinawe nawe kauria kome ya leo amsubutina mduka ya kakashi ya tinza hauhali ngashutinza hampu marhaba wakomori kwa hudungao wandu majana mane na kumena tano nanga mambuka ya wanama wambwanana mni amini bazi nsinongo zivurizo jawa majakwe saya insha Allahu leo nekati leo bravo mfikiri uka hamyezi Mungu ngamwombo Mungu kaya mbese ule berashirina na maushinze ulono mnyezi Mungu au mkencha shirihana yako. Amina ya Rabbi, amina ya Rabbi. Mtizani ni wa Komoro ikao njitole amanda amena mimba msukutambo kanti jitolea mimi ya rangu ngami tayari nende fidia hasababu ya henzi nga mjuka tayari ni fahali namna ya ufana enzi ya unihe shanti fi haruma buhu au paldisi hakika abangwe amjoma mbinu kaya wakati nda uno na haina ikao ujitole warmenti ngabidiga jiprepar nano msada wahe wauka richipa haruma enti Rendera ke mengoni mwa wandu waduka ukama fondateri wa legaga ola Yumeni la muundo Komori ya Yumeni
abengwe njuhamba ukaya haruma zinera 24 simu inijuka kajawahiya ulemna valizoka tona zuruwahe hamu wa muda na bezeye mchitapilie yaitsahe ba amabukaya wakati kamizi ngwabende ndawunu amina mabianu kaya mtamadu sikaru mwele dingu yabo ujumao tino inakwenda ukabani serikali za shondemanyo na mduye yerongo abo sotusi ashunga mbemidu bakama wasukunda emuhimu ndoka mjitayarishi hala marhaba menji hamade namna wandu wazishia kuna ujo hambazi nji mjuma yabo kwezi mtukufu sha owakomori ngabo ambao kwa toa mini ngabo ambao ngoamini yosha owazungu hamba ki vivra vera ngojojwa uambia uthibitisho wa komori ya hukaharuma monano waritsanganya na wandu wa komori wa huishie ya ukaheste yangu na mrumze wa hangu uko unanza njajo mpara na bentoa mbelabo au ambejau engo jozi thibitisho wa komori ya huishilia mahadisi hu assiste mahadisi yarenga muda mwinji ili warambue ya ukakutito hamba ndrongo joandu aji baba anu wandu hadala kwa dozinji endelea kwezi mzee wangu andabe akawana wazoea hambila na ndabu vengo usponda nango ambia ukweli watu ambazi nazila ndabu za amwambioni kaya kaidiatimi zile daka 15 ranzi rasepariana la minima liberaturo wa kombo ma liberateri wao wa henzi kaidiatimi zile daka 15 na haba sarongo wao nini marhaba ngamishi yao watukufu mzee wangu mwambioni ya ukana karjatimi zi 15 minutes ema hadisi ino ordro na bani mwambieni ezakando zambishia ele jawabu la miso mzee wangu baada waishia ya uka asuma nazali harumia endelea uonese e kontrandu ya hele bunjilio nezenoko azali ya zita karma endini asumana zali harumia zetu kufuzahi za urumia iliwa hadisi na wandu wao iliwa funzihe leo ilihunda maudu wamambia ukapande kestio suwa ngojusum hono uhezedra pobla maneko mori seile mewa au suwa wadimango uzao uzahainga bundongo yeye ngenafikire ukangu kwa chuo maungu ujahume ya ritentu kumehungu ya jute yao yendi Maroko ikangwa mbuka mungu yafanya suweche kweli ikaharo haro ya weza atawa shaze tartibu za ufanya hata inzirengwa imwimwa bareka hapa rihana reka kaje parihana shebu inimu ndoka wananchi ngebidu wananchi hawa wetunko geni wapanyele bungo na nchi hawa maraba menji mzee wangu abonge ngamishi yao ya uka karjatimi zi dakika 15 tinji harumwe direkte yinu asuma nazali hata hama hadisi omisizoni ele jawabu la mwisolalawa osikwa lelo hani kwa zilera 24 na yabo yengo anzu ya pashio usikwa maudu simwambia ninga sinantunne vanu ya ukana azali puwa wandu wende wakaurenga zindu zaka beti salam simwambia ni ya ukana mengoni mweze nti waka uhadisi ndo ukana hadisi daina Maroko hadisi daina Emirati eka bondo jiri ndongo emahala bidi atali azalingu juweza jiri mzee wangu hazishia shaka na ujo hamba ndongo zinji bahamba hakaza shonde manyo na isho yondo shipulili angeshi yondo bwe hanywa yambe ndongo ngeshijo umtinza amunge we mndu mduhazi yarudie jeshi hunu Ulaya au yakajeshi hunu Ulaya shanyo tipia enujorema Abdallah Khalifa ngamdo parisa mzee wangu weiban harumaze direkte za hahe yako uzamba yo ufanya hamba izo ya amini yo shosi kwa lelo
usikwalelo unu ha decide yaje sainu eni ujorema linde le foto la hahe ekange haruma ezerezo ngwambo izo Mwenyezi Mungu ya mjalia ya zambe nado watwania do ushuja owa komori pia si umpara mzee bembela ya wele jawabu lahe maofisie wanu Mwenyezi Mungu ya jobu wa hifadhi ya jobu wani kamvu waonesa azali linde le foto ni wanzo ya dunge mzee wa hangu woi inde profili ya hahe ende ino utile imi kwezi mzee wa hangu ya dunga ya bohindi zinde ze video za mzee wa hangu aina wanzo ya ishie o ukweli ya ishie mruboko katuteza bahinga mjo parteze video za hangu mzee wa hangu wepi ya banu haruma ele zina la Abdallah Khalifa mzee pembela ele jawabundi lo rielewa na yauka kabajabira daka 15 tinji harume direkta inu harenge funvu haishie zahaba haishia le jawabu bora pulwa rionese ema hadisian ede namna hiyo tide namna hiyo rijopara o wariruma warango namna hiyo na watekeleza zisoma za hao na mimi kamrudindu ya shabahashi unabukaya mimi ngoni mwangu kao kambe malize misili shammengo mwangu ikao ngari kubali zisoma hapa hanyu yuka nyichiwa handani wala nyichiwa kairirane mitume pia watobe wafatuze wanadamu dhaifu abengwe Mwenyezi Mungu arambia ukairi yaho wangu wa rendana watu bora Mwenyezi Mungu abengwe yabo ngisutina mbukaya zesoma zahanyu rezirenge ne retar maifanyar mayensi ndodunu sukaya balate masahaba wala waka upande wa makafiri wakauana na mtume Muhammad bin Abdullah bayi wegata wasudabo madama wa shanji davi wa njihar mwenze ya nyongoha Mwenyezi Mungu awabushirie mbebora ili mduna nirawe jafa abengo yabo ijonde hali wanadamu wote ufanya njemana ambi mfanya mbewa jana mfanya za lazima bala mimi mana mina kamchagani ngonde rakayi mbe mitie hangwa mjukaya emite inu ena urumiki wabungurumishi wenye nse shakarturumishi ya fami yaweni wahaga yuka yenao auka ngogone inguzwa manamku harmat bala kairi wafe wandu jana rana ufamana jeshi mzima shandi mwana jeshi watwania kaungu fanya sababu ya hensi shakatufanya sababu ya Mungu haufani abengweri mbongo mwandu kao ngaringao ze samaza nywana amando ya ukaya rekubali kama rekubali ukasidobe wasonse pia shayika niri ya wabewa ndo watu wareje ngwe atambizi ngata mbaka yubadilu Allah sayiati hasana mambo yodo badili zembi onwazi fanya njema hakika ala eze habari mzee wangu yakauzone sabanu ndoka wakati ya njia haruma emahadisi ya hatu ne majeshi wanu emajeshi wa presente ze samaha husu eze errori wazifanya jawa utija ukwezi namna hiyo baada yao waonesa ya ukana sonti pia karjara hitwa auka owenji wakahulawa zini conditions za zali noana shangabo wandu wafanya betisi emajeshi ele kaunu la mando wanambialo usiku na kaunji yaruma mahadisi lamina au lelo mzee wa hangu hanji yaruma mahadisi do utahasamaha na ina mdia tahasamaha ya baada ya jokea rendeze nuko zinu hajito harende nai wamba ngwa jo corrige ezereri za hao waone saukari renge votiri ni kamdu ya tuhunda riprotege wandu watu lazima wa protege non seulement ya uka wafanya msajaja warudi warikaushia sira wahansi yabo warirende nai abunge yabo riyelewa risari gute nyongo gelazimio rirejeze haki yaho wa Komori naam warambia ritaheze samaha hizo ohusoni mwanyo yabo odo anambia ni njia direct banu demana na njia shamitsinda tu ahiti lala babi baada de mahadisi rakau hadisi
Allahumma qad ballaghtu Allahumma fashhad. Rive hai message ya hatu Mwenyezi Mungu nge shahidi ya ukawama ala rasul illa albalaghul mubin. Bon, abasa kairi mwishilie mzima harumo wandu waikayao do waripu wao rifanye emahadisiana narishilie mndu mzima mengoni mwa owandu wajitoa fidia wakombo wensi ya hatu kablia ramwe jaishilia ezaheka na ujibenu wa ishele kablia ramwe jaishilia do mabiani ya ukana kabati utujua utabasamu wazali ne mndu mshenoana kabati utujua utabasamu wazali ne mndu mshenoana abonge yaboye kalelo rijamanu ngari hadisiyo owandu wanu wakubali omalahoni mndungu toumana ne mndumshe mndungu toumana ne mwanyanya mndungu toumana ne mndumu haziniha ngejuze tiyarengwa ni madhalimu ni mafujari ikayao ngwafanyao izo anzao yabo watukufu wanambie ukana lelo ekangabo wakati banga rifanyo hazi ngari joujua unjia ritemanye baizo zoujua ukiri ribeheri sala ya hatu ekawanjia ngamjo uwaishilia haizo watukufu encore une fois tsambani mabieni na mtulilie zero zahan tsambani mtulilie ezero zahan haina mndu ikayao ngu amini Mwenyezi Mungu haina mndu mwenza akili Islamu tile makafiri haina mndu amini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nguyelewa yauka haina dhalimu lihana mwiso haina dhalimu lihana mwiso yabolelo azali kanaka ujouba kibanu hata entwa kiyama hauka owakana mvuu owakana majeshi ya hawani wakana majeshi ya barini wonti pia Mwenyezi Mungu hajalia walawa kujamba eutina yalonishu yabo nyoti pia ikawila zimumie leo ya ukana usikwa lelo owandu wanu watende wa tahasamaha izo mengoni mwezi alama za ndongo au kanjajo subuti njana mbe wa tahasamaha na buti jokana izo ndo kwa tahasamaha shawa continue urirenda nayi njaju subuti wakati na bandu uju hafuti mabiani wakati yanambia yakanza corriger erreur ya hahe yenda yarenge video yahe timabia lizo hata wajuka udonjia ngamwambioni ya ukana eka wandu wanu wasigiri besenge jo lazimu rideplace wasi ngejo lazimu rideplace wasi ritengelewe ambassade ngejo lazimu ritengelewe ambassade shaminga mjonogo azali ngujoka hari hito azali hambi ya wandu ya ukana wanwesha ndusu anjaka hamba wando watu unifanyeza nogo zinu azali nguelewa ya ukana emwana hahe lukmanina fatihuna ilhamu na yaseri na habari ngwa haruma problemu na ya azali ya uka unti daula mnyanya ngabo mdia nabio skwa lelo nubanu ndum huu ulomuoni hamba wallahi mdan parana bakana bufaha zila rabilo azoranti hale ya ukana bwana ola haka urumishiha mdia kanese service dona senyima hale hamba ha ola ruwafikia na yadonja rumeze media idea ba diaspora o maîtriser ufikirukana wala dewa wanilio yorengeza sekreja erere ola yado amba mtuka upase miwani shaka bati mdia tuka wana bwana yado amba ukana bwana inunga mjo finalize ke tipo miwani shabala bese diaspora kamili nda irumilo masahir aweda ula haki basi ola yamba wallahi tallahi wa billahi eka bwana ola atika ulivano wanruala no iliaje yado fanye sinema hii ngabo wanru wako uchiba ya jao
ishele eni wanzu ya elewe ngabo wandu wako ujibaya ekengo arongo wao bo walova hanu wajiprotege ukana rijito wafidia wabeheze ultimatum wanu enu jokanza elewe gujoelewa washasi wanjume rilone telepan haina zijiriyo rizidunga abo kabana kaujambia jari shangazi ukana ule mengune kwanu wafanyo jao riono wandu wenji babandu ambao kata ibul qassam abo grupu zinji wa wanawe zembo ana mrujo ujibaya mrujo utia indini wajibaya hanyo hawe matso hawata mask au kagul habeze ngo bokodi zwanzo wambi wabehe message ya hawa wabaya obahanwali yo batika mrujo rambo kana wanwa mahala nikadha abenge tukajambia ngari duteo haina mruge na gabandu wenji wa duteo owandu shaha watungwa ba wimbe sala urengo ambesewe yalo kufanya ususu wimbe sala kufanya gabandu wenji walone zetu tiso c'est normal haina mruge owandu ya dute na dute sikarja polisi mruge ke kadute ke mwanzo ya dute hata sisi haina mruge na rugo ya kozi amini ngene hizo tosi amini shasi yo hanjumeri hadisi enyi nyido bia jua ukati parisa e video ya belu na midde na socha na mtinia niyo ya uka ola mru ya nere ya uka belu hafu handraka okoma handra avubama haka indini artificieli avese katika udisa shawe ya jua ya ukananga mjo mbalance hizo no bana mabia anere ya video hamba ola mru tso ingudiso tso ingube ho message atatu midde na tende na video ban kabati mru ya nere midde na tende na itiaranzi hada ya ukanga jore jai ti hada hiyo tukanza ile ungu joelewa shami mimi tikanza namwambia ni ya ukana usiku leo mzee wangu ikayao yeme ngoni mwa wandu wala pizale jeshi hamada amibana shahazi benu wabana hazamba bana ya ukana rika wazima haruma emahadisi yao haishilio wandu wao atahasamaha riwafikia na rongo hanji yabanu atemwanyi hamba eza lelo karija waswidi yabo mtujua izo mnyezi Mungu tukanza zifanya almuradi azali wanzu ya pashema udu uja Faransa engujo wahia roho au kana wahi monti ero hange na fikira za urejai au kati na fikira ezahe hapuwa wanru waonehe wa hadisi hapuwa wanru wararu waone ema ofisie wanu wa hadisi ema ofisie wanu wa mambi ya ukana karsina mahadisi tena na sina we ngojue izoranzao yabo embanongo owandu wanu wazanzao dokana ranti enti dingosi bahuranganya enti uyirudi ngwazo uyirenge uyinike malaba ya wana haho iyo dele kaulu yani kiwalo kwezi watukufu yawe kanga bo mzima dani ulo na fikra hata njoko parisa o watukufu wan ngujojo mji ya onese ngamto weni mero ujoka wona uka ngwanzo ya njie yabo ngujojo mji ekanga bo majindu ya pulwa babo zentu zinu pia wapulwa sha eni wanzu ya jueza kweli uongu paro Ilham yaone uongu paro Fakri uongu paro Tibure ngu paro Fatihu uongu paro Lukumani uongu paro Yaseri uongu paro Abari Hawazali ya uzisi bas o eni wanzu ya jueza kweli natopara wao wanro hanyu wahezi muju ebano zanongizo jeikyo zanongizo njema ezabari to dishie sire ni obira ezabari mto tulilia mabaki beti sala mwanrodo mwana ni hawelo juma ya itanda ezabari fara haina katiwe ezabari balo numero zinji za puwa ngabo mwana nyasi yatende ya para na kabli ya rahe jarongowa do nikani nimero ujokanza ya mbemba habari ngujojo uyone sabanu nimero ikayao ujokanza ya pare ya mbemba habari de 07 73 36 94 26 ngamanzi nimero ekanga bo mtukufu harumanyi ulo na fikra harumaze no gondaro ramabianizo banu indeti hanyu
waisawa abuha watukufu wanzo wa mrejezeniyo yabo ngari mwishili yaoni mwishi ya ushahidi wa mzee wa hatu bembela mwishi ya izo baika yao hazonesa baada ya mahadisi yafanyishiha na iharenge fumvu usiku lelo ezaribakisha yabo do uone seze fikireza hanyu yauka azalingwa nzu yapashe usiku maudu ujahunu yalawe yabo yende Marok halafungo tukauonana na mshenzi wa daula ya haki ya jitsatsaza sha ranzi yao ngarjo mushiliani nyinyi ezefikireza hanyu mwananyasi upara hamba izo ufikiri yo mtukufu tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huishilia o ushahidi wa mzee wa hatu mzee Abdallah Khalifa ujula hele jina la bembela huishia izori zambao huishia ele jawabu lahe ema ofisie wajitoa fidia warengenzi engo nesoje ezefikira zaho mwananyasi mtukufu tafadhali. Maswala yo mali njaishia shamu ishoze de dayuzi ngo yabo nje nazishia ongea wa mzuri ngaizo detail na elewa zunzungu kwa ujibu shaime kwa hawa mangerongo na imbabi sujua yerengeze mbabi hiyo sio kama sujua endelea kwezi mtukufu ba abaha anwashia. Alaykum assalam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kumuri mishijao na mishiro wa murongo wa okarto kazai lechokanti makado duartingo mishijia na lindi ya mashisho nezero na mkabosi ziyashiu ga riyeshi halma artingo madaba hati dabanga sehama mana uno uyatimezi ritsingwamba uzera basa ndaba shekora ngishiji yonde heli kaunga gariyeshi abongo maswala ya Mungu wao njesha watukufu wao wa yao shaho livu hezite wazo stamka yao ngamndengyo yao ni balene ukaya anu nyezi mwana jwa jazaheru wa bangwarauni tebana bangwarauni ndabwa nyezi mga siseni da waile wa ukaya banu indensi hatu shaiti ya mweti inu kabatsingujo kujariba tiliensi ikawe inu katura mwaka indensi ya mlela ya mzaya ashi banu rizalo ashakari jazano wabatima wala za akili za hatu zote nzima shanga mrejei kaya yebwana woi Naam. Zalama za zimu kaza zishiani hauko kati ya ruma handanila hajita hambia wangu kabona mjerenge nsimu rikazeba hamu hoba badiyena roho ranguya wateje hondelelo ivenga risiharama tiwala majida ntoto alafu yamadamu yekana hisi choka wote initwala ipanga ukabo gabo wajuhu fasha mbatike na haja gabo wajuhu fungo watabi shambatike na haja inu anitiparoza ba ukaba nuchuka kema kama na maarifa yurangu wezi ezilo ho mwisoni shamukarango za mama. Naam. Unikata ya kati na wafunga ya preparation kwani nitforoza moka bo yekana akili paske haimanda mwenza pia umila yote akili ya shetani kama si asamarana shetani ha henzahe abu shetani yekana akili ya wana maki. Naam. Abuzo nesa mura mwoi yekana akili auka ekuchoruna mwa kantsabur bure male koti yekufungua wangu waora undasolisiora vumwa mpaka hizo nawe hai kema la damu ya mbula zetara hiza Firauna hata ya chukilie lewa yemti orana Firauna hata Firauna choba abahanga amitayari
bale ya Mungu wa Musa katika Mungu watu ya Mungu wa Mutabo Almuradi mwanama mtukufu usiku wa lelo unu hakanza yafanye Jafirauna hauka lelo la première fois yanzu yafanye mahadisi sha oliwe maofisie wanu ngwa mjuao ngwa ambao wengwa nzwe yariwe na ikana uri trompe hauka siri somora hanae risimbu harahanae kana uja rimbuli yarirote alafu lelo ya renge imbesili ya mwanaha ya janze wafanye rugo itodo ndizo endelea kwesi naam ala hakika na wakera ni waunienti na waunienti kaunguza possibility baba msiwa hasa ya gasiwa ani zeronga zibazinduza kweli isabarindini atingo bajuhenda msuwani jarengwa ni wangu sabarindini ibana pashilanga ibana ulengoje ai ibana zaidara za hazi ibana wangu kwa tuko urenge ratibu ekangwa nzao watakapo kabatira isi tena era isi hasistiwo si ishopi ane wajoto shindu walo harmatabu zero gozinza bali chukiza fanyia no raelewa nzi tahwawini shazun tipia kasoka tumakhalu ngartibo abai mwanangu jozaba hangu jozaba amwe yesu ngudo waniketa ufiki bensile mewa reka kweli reka rabu na wazirende za kweli zabari ngine nsile mewa badetiwa ya lemewa wangu na mewa zimeitiza kazinji wafungwa wengi watabi hao watabi utama hao wengi tsiwane nyezi mwara rememuda bakawa wadua kati wagochota nakubaliana uka nakubakishwa Mungu jumlezi mwari gari uwe sharti dimjiwa naam ndio tubakishana mai muhatadi ndio konjaribe shele ndio kozi nsipia zizingarwa ibatikeri kama unyensimu yakirasuli hamu ya irenga ya ben hali hajuruna ndo mbabi za hanoi koda ibanu imani ya hami kawani baada mafundo wasema baba mafundi wasema wamenilia watinde kufuru Mwenyezi Mungu ya Rabbi Mwenyezi Mungu hantina mo hata wangu wafundi wanu tungu wa dunia na akhira wakumrina mkubala wangu wamlitu roho sami suki de mafundi roho sami damadi roho mafundi himila bana we aluna ni wanu wachuka kwa chujwa warambondo ngamina risala mwanama mtukufu na nzoni ibehe eka banga rifanya jitihadi azalia tiro hewo ntiju wallahi ngarifa azalati wo naam azalia tiro wandu zatu mwandaga manzoma unye komori mwana wa komori azalati rohe naam azali ito jino ngeni mparisa hukumwa haumetabu namna yayo ni sawa mutabu naam shaya kaya muono kaya kwani ngela bimu yende naam yende naam basi ngama tununike suala le suala ndo kana nganyiwenchi yabo watukufu mridunga wabana azalingu jwa maudu handra haona na mshenzi wa hedaula ya haki yaona na poti halafungwa aona fikira ya ukana mwanzo ya duana na ndumengo miraru ngabo jet privé abidia rohera nzi jana ngamusoni suala bana shema hala ya reserve no andu neze nogo yanzu yazifanye ya ukawa decide ya ukaifoni eliminewa ya botsa ti prepare ezenogweza hangu vangu bopoti ngamhuliro eba ateke maudu karija debarke o ambassade iho e ufwe yafe baba ni mimi sianza lifejia dinja tuanza lifie chanda jumi Allah sino ngamjome watu kufualo yao ya ukangwanzo ende Grenoble maudu ekahaja de jour ya bakifaransa ya ngaleke ngo tushinda
ya fanye mahadisi ekashindaro habo ntiju wakati hiyo ya je de Maroko egu joreje kana ureje almuradi wafanya mabunjilio wafanya na malalao mwalimu hamwambia kwa wengo do hawalimu abuga basikanzani mwambie ni bankozi watukufu enga nyipre ezilera zinu haina mri angalie loteli ilo Grenoble hawia paremeri ya Grenoble maudu rantide yaba sainu eloteli otra sira mbekana ngabo crimineli lanzo jeli we wandu wa feigo rim deturize ranti Grenoble ni wananyasi wa tukufu mfanyo hazo aeroport ra Orly ra Le Bourget ra Roissy na mdo tunda baka na urenga Ethiopian Airlines baba langwa wana muda mwinji wa urenga amvio wende Afrika au wende warenge amvio wanji arumati ya shiarabu ngo wakati ila wajopa shia n'importe quel vol ya unji ya Paris enga ni pre ho tukufuhan ngani pre ho tukufuhan ripare e ambassade ya Maroko hunu Paris ne consula ripare eze l'hôtel mruna torema hotel a Grenoble riwambi yokana aringa mrenga crimineli kadha izo ndongoza uone sa deja yokana mshenzi wo ingebidio rim destabilize na zinu mengo nimozo ngoziko bwaduzu ezabaki ni wakomori mlo arumweza aeroport na mkazema tonro ba azali hapuwa wandu wararu ngwajala mitido za wandu shanjambwa ni zambe shamjoto wavumbuwa o wandu wapulwa mwazise mwalise amine kwa wandu wanu wapulwa ukwa chapulwa eni wavumbuwa wandu wapulwa hawinti wavumbuwe yode ya mwadu na nzeni mwambie ezabili ni wavumbuwa unti wavumbuwe bwa tukufu wandu wapulwa mengo atende ya pulwa msaidie poti hanzishi ya wandu Muhammad Ismaila Haruma na wandu wasaya waili shawa untu wavumbuwa wao yauka ata procureur ba hapulo yauka president wanza muhadisi ezeno mazo mzifanye zinu mzizie kairimo de makenti la tabu ni muhadisi wandu wanwamba ukana azaliri mprotege kajahunda voti hawa wandu wafu hafungu wandu habo wandu zemali haridarau abasa henda rengele porunkula hahe hajango anzo jerido lidara ukanda yani na escadron na hunu pia procureur avumbulu arumo wandu wapulani azali msaidie apulani azali Muhammad Ismaila apulani azali gena mwapare mwalise amini ngwa joma biana abo kanjibano wandu wao wapulwa ili waje waone wandu wanu amakarsina mahadisi da sina na renti enti hawiyabaki haina bujoshinda bujofanyezi wa joshinda kashindi na elimine basi ngarjo mu elimine azali we mndu mhara mndu mshanjia akabanu azali c'est normal yake mhara parce que banuga bo mndu yanabia lelo wallahi tallah ngabo mndu yanabia kana bo fakhrudi bali banu hama azali gudo ama bari gudo enti wanu wana abari nguso na mjwene de zatu mituje na mjwebe ntunda ruku na mjwere de zatu itsandraya na mjwere de rende da hubini ngutozunguso wandu wale meo na rendo ha ile hamu Sahara na rendo otiji topping na rendo Detroit na reje beti salam awa hama gudo enziwa wallahi hizo tamilo so lelo yoka hama habari gudo enziwa hezero ya zitoa pia abantu ngamfikirio kweli o wandu wadungo avorte wadungo upaze mbe wenji hariwo do shangaziwa abantu ngamfiro kweli habari gubulio wanahe watowero ho ya Fahadi ya Madagazo ya Mutwi ya Salimu ya Bapale ya Aimani ya Muslimu ya wawonti pia ike waondo waulwa wani azali no wana Shabanu Faina daina mwana hikma na mwana Naisha wanu waulwa wani mavayu wontiani Shabanu ekeba ulwa wandu kumekwa mori mfukare azalide ya wawu wadaino wana yabo zerugo izwene zedi wane matozi iyo laana yaho wandu wao abungi yabo tukufu likulli dhalimin lahu nihaya haina mtimbanayi ifo yake na mwiso wa haya na mwende mwangalie madhalimu wabira pia omisuzoni wa hao
wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimin, mtifikiru kama Mwenyezi Mungu katuona azali otorengeze mali zahe wa komori atopasha mvio otojwa ya torenga magari otojaza wandu nje mijini no lambuzi otojwa ya tonika wandu no fanya majosho na mahindi na tabasi ezeno izo son tipi ya wa komori kamzishi yo sha o alomoroni o mpishia o awontipi ya odo ambao banuka bo wandu hazi walo itsandraya arumele juma ngabo walo beti salami ngabo walo nyubahi mitujai ngabo walo haho mwana he toping ilham ngabo walo hari malamba Detroit izo minja kamsijua balode na kautwa kama ni hopi ngwa zungulia balanga mina uka president yo uratomba ndu huze edado kabeti salami basi shabano wandudu akaujawa nikeze ngo izo pia alafuni uzisi balanga na nyumba elojima itsandraya balanga abo obeti salami wiho ama biro balanga ina indini topingi balanga aulie mwana he nyumba wala yaseri hawajiri wa nyumba wala fatihu hawajiri nyumba ya mndu titi mndu hubi maluzini wala ini ezo pia nitaka uzijua bwa komori indemani esasi yangamia wala fatihu ngena hawara majana batano aina mndu abongo wala wahuli wa magari wala wahuli wa arudhi wala wahunikiwa wabahisi wa wabe Dubai izo pia abonge ile temps e komori rejeyo wenyo ekawa kufikiru kama Mwenyezi Mungu kana urejeze komori ngamfikiru kana wakati usauja na mke haruma zedunwa ba edunwa ya hetumu neze swala neze dunwa za hehe jirazi wombelea wallahi kana parokana duti ya ukazali kana ulao tikasuru ukazali ngujolao sha eraha wakomori watubu pia era lelo majeshi wakausaidia azadi waisa watubu abunge abo ngamishi yao wakati haka ulala ikoni wakati ngulalo nsaweni oha manji ya Saadi sabu manji otwena ndo wasijino mji wa Yusufi Saidi doktori mtukufu urionde wa emwana wange Tunisi o wana walo Tunisi wangamia Ethiopia wafungwa pia wasaya alole mwana huo haka hunu hajare kwa hende hatwa komora rumagiza arudi haheza ze factory mido na batui uja urenjezo wa komora rumagiza urudi urenjeze ze factory ngamona untia le shambani zabari wala katika urengwa maarifa wala ka urengwa ya ukawema na mwanji ya Saadi wede tepeje wede uliwa ndo mapesa ngutonenge mapesa ni kazali saha nikewe alole mwana mwana he gura maseza dunga Tunisi ngamona wa komari entie mara waswili abunge abo watukufu tijomea ni hotukufu hanyu ranzido usiku alelo unuban haina mndu bojojo upara numero ya 07 oanzo ya pare 07 73 36 94 26 tijanzari pare za ambasadi ya Maroc tijanzari pare watukufu et zelotel zilo Grenoble riwambia ukana hariba nunga manzo majirse criminel tilo liparo azali dictateur tuo bahinga rjo taranganye le teli hiyo yakeka hundule teli ende ala zwapani na nyi wakomori mlo Grenoble na mdo angalia are ya hezetren bamkini mshenzi huo ya jeyo ngamjoma bianelera ekashindi haro hakomori shamnyezi muna jandi ya tiwa hiya ro hakomori ngarjo mwambiane zaka dezijoka alimara mbao ka anisinzana zibalwa amempa bali banise bongisonya ndenge batsoro ngwa mwana mzima abaye umadabai vurusanda wanunga bo wandu wenji kwezi watukufu wadungu hamba ukana evanu kamtushira mazingara mndu kamtushira mafanya jao ngelazimio mjue hutukufu hanyo uka wanwana wanu wanungu atawao haku wana wanu juzi ngabo gari azali adoli balia lukumana aundi hamde lukumani ezinji ngulalo harilo jmaya heilio gendarmerie wakati ngubiro hendo santé militaire wakati ngondo toping wakati ngondo mituje wakati ngonjio presidency wandu wanu watia ele jeshi vertigi hautotawa juzi ilhamu hadungilwa odingoni aundi habala hapa shele gari lana jida shaha twende invoika hunya pa hende hasibonti akaurengo ni majandarmu wa ilia bo ambali mbese haraka enda ile alo gendarmerie wakati mbabahe yakanzwana abugeba nongo atawao naomba juwao izwarenda yole mani yabo ikayao ngwatapalao eni wanzo ya pare
ngujojo para harumwe 07 73 36 94 26 amrejezo 07 73 36 94 26 timambia ni ukarika osikwalelo unubanu dasina mzee wa hatu bembela haonesa namkwezi hambele kaulu wanzo ulonesa hezale jikozi على الحقيقة نمكرازي إمتحويا إمتحويا سيدي حقيقة زلاتنا تكابون possibilité zaloka karoha yatiro yabo erisala yo owanirumani mrongozeni banu ngebidio mjokana ngwaridunga o banu owanirumani mrongozeni ngwaridunga o yaukana azali yatiro hebo ntiju yabo shariba kisha hindi kwezi watukufu do wambaze duwa Mwenyezi Mungu yajalie ni wanroha zimlo o aeroport yo ukire kengo wanzo warenge mizinga haule bange wa ujwa humtoa no aeroport rantide masihu yanu ni watukufu mlo haya ni watukufu mawatwani ya mashujaa mlo haya mlo na ze nyumba ho pareni ngari mmea oni ho utukufu wa hanu mdwanga lia aeroport kenga mjojwa ukai ho mtunjiye mmone kemna mvio ito demna mvio udungo uzungu saharumwezi siwa eka ejeti prive ilo yabo ngiyo yabo na mjue mrambie babanu ngela zimio siwa hanjume riji sakrifie no nti hatu irejei na mtunde nro rijoizo abidiri fanye shaya tirohi atamnavyo mtitiwo ujo kile jumrenga onde ala vimwa onderifi ngabo sera la saramba vitali nula ambao aliwa ufura nilija banu lijange litsugo hamba ulabana uroha ure shawanda wala wana mapete azali adungo urenga no wana urumia abonge yabwaja bangwara wao inde nam banu yanu yapulwa inde arema iho yacha banu yatanga rongo wao oulaba ya ukamndu jilu chompa amadalinu okalendela sekulwa zindu iho kelitsure ngala nda la ulamba uvamba lati au lenda la ulamba para kila hala shali jabanu jange lirabi hao lido ambage lidunga onrabo na boika bidende adunge wandu boika yao wambawe za kweli shayele namna na rilire tibanu lido hunyaba ngari jowre ngari liba ngamuchileli ni wasaya ya rege shala la kakunzi muna wa bishwara Mwenyezi Mungu yawabe taufiki waunie ntini wana marhaba menji mwananyasi mtukufu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wanzo ya pare numero tiyo yabo izo dizora kahanza ri mnikenizo wananyasi watukufu na mkebo mguju papa elkango tashende nariki harmaze duma nari kejuma uomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarinike taufiki riwasilishe nti ya hatu ritonga mani wekado ya duba kanga bolo na fikra ya huenjeza na mwambie poti ya ukatisa ngamjipango ni mlinde sha mahala uli yo bainga ulo la mbushi bainga mwanzo ufanye jamdobi poti besengo mwanzo ujite ya jalini. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwezi amani kwezi vanu wakomori ngwa wenchi vanu kabisa waridunga o karijato mtani harumajali sha wakomori winchi wa hao vanu wamshukuriani hamando wambeshele yani marahaba waramba rimwambieni ya ukawa msamihini nana ezembi mazinaida Mwenyezi Mungu jozika usanjema wanabia ni mwambieni vanu ya uka ngwaona nyora ba owinji wa hao kwa tujwa ujoma siwani kwa tujwa ubalio wana wajaiho wamwambia ni mwambieni ya ukana ngwaona hararai zonogo waziwana ubonti juu yabo ngwatambi hao ekewa ja vakansi ya mezi miili miraru eze tabuboko dizo wazienshi yo lelo mwone sa watwania mwone sa ushujaa mwone sa imani nandabo masubuti mwamba ngamanzo samaha o wakomori bo marengayensi mwayinika mndu ya tumerite bo marengayensi mwayinika katili
la mdharauni la msijini lelo lanzo lirenge mwana hahe yate ya mtarumuni mjitoa wafidia msufre na nyi wantu makauya shindo ramagari ramajumba ramalizi nji lelo mjitoa ya ukange bidio rikorije zereri za hatu rianzanene mawatwania e diaspora gainishili yao owinchi wa haongwa ao na harara owinchi wa haongwa ao na dut owinchi wa haongwa ni aminiyo lelo tiundana ni fursa inu mzee wangu mzee Abdallah Khalifa ujula hele tina la bembela owakomori wa mmono banu haruma video harongoa hele tina la hanyu habeshele ya marahaba hambo wakomori wake haruma zedua Mwenyezi Mungu hajalia nyi wandu wa miadi haukati jokati tambiha wonambanga wajo urongo wa watwani ya mtima usiku lelo ya moneseni ezi azma mazirenga ili waunieti ya hatu e diaspora ndio dingoni manyu wajo urengeze intervention ban banda wajo huishilia mimi Fakhruddin Said Abdu Mshahidi ni jiwaza mwana wahi diaspora mide wa mando na mtahani samaha na mshukuriani na mbeshilani marahaba ngamushilio mtukufu ikaya huwakiliwa no watukufu wa nurongowe tafadhali kwezi. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Inshallah, inshallah. Amina ya rabbil alamin. Amina ya rabbil alamin. Amina ya rabbil alamin. Owakomori walobanu mtukufu ngwaonesawe ya uka baada waishi ya uka zalingwa nzu ya jehunu shangwa onesawe ya uka isukafete ekawandu wa mbloki ili wandu wa rekipere mali zetu rahano uka ya wahi ya deplace ya rengeze mali ezempesa yendeza ya jado zitafanya eke jaju kabora ekawandu wa marete ne voli ne zenongo zilo iho wa hushili ya ukwezi mtukufu. Naam, hakika, hakika. Marhab, marhab. Yabo marhaba menji mtukufu, marhaba menji mtukufu. Njaka hanza ngamonao, njaka hanza mru yaone nimero napara nemru nezenrongo shanga monao ya ukainu apel yabo hizo na kanzani mwambieni ngarimbeshela ni marahaba o wakomori ngaromba Mwenyezi Mungu ya maswilisheni biidhnillahi alkarim ya mhifadhini jeri wana naito hale bomjouri kombole ya ntia hatu mtukufu baada mzee watu bembela ya jibenua yabo ngari ushukuri yao jazakumullahu khairan shukran kwezi mtukufu. Wimze mtukufu waika yao mru wa tartibu waiti mru waika yao yohanza dorongo washa wai mru wako ewa action wai mongoni mwa watukufu ika yao do warenge initiative wajo umkombole anenti ya hanyu ito haleban Allahumma amin. Kwezi mze wahangu eka kujalala mze harongoa shango juo ya ukana hasisile jikabisa haji kajajibe nuwa yabo ngabo wandu wanjia basa wajohanza rahare jabaya wajohanza ndaikupeha o uhishilia mze baingele jili kahambani sharahare jabaya wakomori wa homonjia wajohanza wahishilie ufanye mna conclusion
kabla ya rare janjia nizo waishia banda ngodungo direct ili owanjia basa bangwa wenji wahishilie ezenrogo zambishia ni minaswa ha en tant que mru ya kajeshi hunumanga nizo boko huzishilia tafadhali kwezi. marhaba shabo wanyamani mwanamsuheti kamremu ngira manongo zindwa kimina Namko ukaya kubinyi mwakukabano zionesa ukaya ikanda daka 15 ranzi ralawana nema mawatwania au nema mujahidina wa hatu au ye wa hatu ikao wajone sauta yaripu ukaya warekonese ze ereri za wajirisa rumai nzima kwa jajibu wamba Buhari ukabidwa virilie nsi wa virilie voti na ndongo zingi cha watrompeha wafanya fopa cha waisa warekonese ereri kaundo wazafanyishiha hakika utayari ya urenga nsi wayininko wenyiyo hakika yaboka ongwa duwa ukawo warumishi wa hensi ya ukwatuteha Buhari sheka ema madhamana wa siasa kwa jeshi la wajitanganya zaweza warambu waka wingi wa hao tuandu wa kweli hakika ngarijuta mdu mzima riminike ya regezeze shamia wari wapotiza kweli nsi iridi stabilite ya hayo hakika arme wakenezwa mana yao ya kiarme tindainu yaho yahegurupu yahe pengeni luni mana wazali wabiro wefurale bangeno firuwana wahensi sha wafanya hazi ya kweli ya kijeshi waoneshe wa ujizi wa udome wa kijeshi wa lonuo naam waoneshe utabala utuma kumoshari shabala ikande ilimu ngauniyo hakika so pia reswadia mimi ngolmwa mdukaya mimi ngamhisanga mremo kwa jitu ya mzima wa hinti hatu yo lazima yake ne transition ya regize za sharia za hensi nstireji stabilization ya hayo ya nika mfano ambaka na ushinda maneka ondunda wala wajana wala waisa wala wotera wajira mekarterus bon ya bonga rendauri munde wana wanyumeni nouvelle génération de tsinde ya fatigo cha nouvelle génération ya kwegi runde daula ya nyumeni amin ya komori juste ize sharia ne mipaka ne sekanuni ne mila ne kutimu ne nini ata ripane na wano bonko ikaizo nyaka jamkina ya bonga baduka jeshi mdimaruma ya stie pourquoi pas ye Burema Taurati chola kadira ngarula na abunuma hawane ya isa yende fanya tazuni da Amerika no wabiri ma wafanya mandakume na yabo hata majuku hata mwenjunga kwa tukanu ukawurengwa mahala wejayi honota walabanga na stantre nucleaire ngwa fabriko magari na zongona autorutuza 3000 metre kilometre wasifanya arma mzima na nukaza wakaza na hospitali na mjitosho wa shahula bainu ngwa shahula ngwa lao na ulizondo bonze pourquoi pas sisi kardiacho za larger ke wamesi abengwe izo pia rizitwalia abengwe nyamambilu kanyana amri amini bamiti karmaye mahadisi yao amumnikonie garanti yo katika mahadisi yao roha yabo nyarmaye rezultatu dinu kaja depense daka komenansan abonga mwambilu kaya zenongo mana Yesu akaurambia silatindabo na mituze ya kikicha na mibango mtu wa mbundabo na mtu wa mbokweli ngabo suala la vumbulwa mzee wangu ile suala la husu ya uka azali
Mwenyezi Mungu ajalie ngawe na fahamu jema ya uka endongo ya mado hata wajonjia hobu njilioni tiwambia ukananga mina mzee wa hangu uwo jeshi uwo mengoni mwa wandu ritsojo paro joja komori ekele ponuku ilongilo namu abonge honjia watende zaze samahaza hao baada yabo wahonesa izo wanzimia baada yabo waonesa ouruma warumi wao nili kufari lazali kairiwa biyo wa komori ele jawabu owandu wanwalinika baada nizo azali yataha ngeri lahane kwezi ndokaya wataha ukaya wende waonane nao naongo tayari haina nuwazo kauzanza ndio nikazo na hakubali tena ukahata fatumana lukumani mana heka na ukasha vudeta majori wamba kaya pande question nganzao gisumhono ukaya anastrunika 24 naam reunika 24 udusumhono ukaya usaushingiha kuna ushinda wende seko mori kakuja demisione abonga sinizo batu vijufa isakarno kubale kumori kende namna yini marhaba menji mzee wa hangu ya uka ele kalima muhimu la mbishi hando uka azali harumu wandu lelo harumu waili ele jawabu la lawana ngabo mrianji yao abati mbi hatonji ya kimafiti wantima militeri waili hawu wararu wanungu wa wenji wandu wafumbu wao lukumani dowlo daena Ismaila Bakari na Abdallah Salimu na Janfari shema ofisiye wa hele jeshi la Komori wastarabu wasoma waodo wandu wafanya uzenogozini abunge lukumani hakautaha sécurité ya hahe akanza ya ramasi ya gauche à droite shaha ile wakange en danger yodemani ya wika yao azali hajundu dans l'obligation ya rume wandu watimizi wane watan waona taho wandu wanu waisawa kupe mawasiliano warantize nimero warumia wandu ngozindo aji haruma mawasiliano ya henti wanzuani wa ulili wa wabohe turuya hao wa mali wa ulili wa wabohe turuya hao wangazija wa ulili wa kwa jahi silada ya wenti wa udingoni mwa ele jeshi la jitole ya lisoventi abonge hapo mwishia ya uka ele jawabu lalawa ne mtukufu ya rongo wabanu mwatuyelewa ola mdu jeshi hajibaya ya shanje shaini ya paro mwishia aweni umjua haeleweza hamba emdu ya rongo wabanu kabla ya urejeza mzee wa hangu wanao basa olanda Allahi olanda demze ridungo hadisi olade mze hadisi banu aonesa ya ukana mke harumaze dua sha decision yala wane maofisier wanu karitina confiance yao tena dasina ubo azali bari unika anti urengeze mali urenge wana wakomori huwa fungu utongeza ngara lapizi wao urenge abaki ngotopashia daone mdumshono wana abasa honde urenge emna imbecile wa mwana hao hajangu ridarao yabo eze raisons hizo ce sont les raisons pour lesquelles zitongezao owanduwanu wajoambe nono enda za udingosi abugea ele jawabu kirasmi ranzori mnikenilo watukufu wanu waambia azalia ukana karitu jaruma mahadisi na wengo juwe za lazima ufanye ngwendo zaho haundawe na singari unikao 24 heures abugea abo azali wanzu ya pashie maudu hafikiri eni rohe nti rohe eni hetize yasimini eni hetize tirmidi eni hetize ndobi engu joreje kana ureje ngwanzo ya virepari yode mana nambao haina mndu mkomori ujue mahala poti yaliyo bangabo mshenzi yambaye wa daula ya haki ahadisi daena poti azali ngwanzo ya jehunu ngwanzo ya po wandu wafanye nogo todo ndizongu ruwana na ndumengo miraru ngojoka hoenda yaona nena wandu Grenoble yabo bangu damino wa komori gebidio rijipange ti Johansa haina mkomori uloban ya pare ambassade ya Maroc yambe haribanu kama mtomregele criminel ila azali parce que si kartuanza ya roho ngaromba mungu yatiwa ya roho eyabili do wone sa ya ukana haina l'hôtel do Grenoble ngebidio ripare ranzibo trasi irandi swamba haribanu kama mtomregele criminel ila azali faites attention izo ndizo rakantari mwambieni ele jawabu azali hani kwa 24 heures nae wamnika ele jawabu hilo wamwambia ukana kartina madisida sinawe go demisione uone sezonogo haubaki urire hitwa au urihure hitwa
na hiyo miongoni mwa intelligence ni ankli ni hikma ya hangu na kauvenua owandu wajitoa fidia wanzo wa soventi ya mdojua ya ukana eke wafu yabo wafu mawatani ya wafu mashujaa hauka almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahmani rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a et malaika uja tondolo anda yaringe initiative ya ukana non je peux pas laisser mon pays comme ça awenge hafu shahidi izo ndizo limwombele ya obahi wa tukufu wanu wamba ngefwe sankule shakarti na mahadisi la sine mnafiki tena ekenga wana mnaswaha ukali madamu iso banda dezeduwa gojo lamba ngeri jo kupe e directe mtukufu kwezi mzee wangu Bembela. Tinausi ukamda kundo tayari cha wakomoru kana mke tayari haina wakati ya ukaya ritio masuani rendera kemengoni me mafondateri wahede gundu la nyumeni na heko mpia. Amin. Yoni babi ni mwambiani ukaya zongoza mbiti hazila pia kabati hata ndabu Buhari. Marhaba. Mwenyezi Mungu aende ukamilishiza haini za baki na ukaende mwenye utubu. Amin. Mwambelu ukaya ni mawatania hawema ofisi pia waenzi ndio mwambiani ukaya mimi sika directe nao ramba haini za kwamba ngamjoka ngabondongoza za difa izo katsohamba jao. Naam. Ngamba hiyo secretary abanga yonga mwambiani ukaya zalibotambishia pia sababu za mawanyiva zijukana sababu za zitendwa tuditi onesa ukaya ngoni mwandu kawarema kufanyeza lazimu rengeze swa mahaza hao au kawazitaha okay. Kawasamihilo jumadhereza diri. Amin. Okay. Sikandani direnge niwaswamihi tuliza mfano wa masahaba ne mitume kawala wakawana na mtume no wareje wengata wabushiri wembe bora we Jafa abengo yabo sinsi wakairano ondwa urahane mitume rani masahaba wa nozijire namna hiyo abengo Islamu sayaona njema yudwaza mbiza mpunza mnyo. Hakika marhaba menji mzee wangu haujimlisa ezenogo zambishiha oskwalelo mzee wangu harenge fumvu muishia ne madama na romba Mwenyezi Mungu atawalienzi ya hatu wao bainge hata tazaleji shailaki hikma ilaki jeshi adunga yabo we mzee wangu ikayao vanu damina doandu riko subutiri la pizza mafujari warotenti ya hatu lelo mzee wangu haja hanithibitisha libani ya ukari fanya mahadisi ya timizi zile razili ban hata rajo timizi rinjia haruma mahadisi riamba wa yanuban baada yabo warinika ordro rionese zanu wazinu wa participe esia mbakishani hindi dezedua rilinde ezilera 20 na zine zijao eazali ngutao eazali ngujuso omhono eazali ngufo oando hatungo afao gelazimio bajirizizima babo vanu na 24 heures bo atukufu eujokana muongo joziona emhimwa hatu ngasi harumwe aya ukana minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahi alayhi aminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila garanzori hundane na victoire haurifie harumwe bwana sha karina utrahise wantu izo ndizo nakaanza mzishie mzee wangu wayimze ulo mduhazi ulo ala retraite shaye watwania ye shuja ye mengoni mo wandu wakosubiti wambaban yabo ngela simio mjue ya ukana mawatwania wanu warefize apeli ya azali ya ukawende wakenti watifanya ndogo itodo ndizo azali wedo ufanya ndogo itodo ndizo demisione au bakida ono wana ezijo mhunda nyinde majitumia njajo tatazema jeshi wanu sha mdu protege watijula mahanu walio shaika mhimu hohamba watijoli ritrahi nami embabi na isanao na kwa na uritrahi yode mandada mina mzee wangu lelo yakubali anjie banu yathibitishe ushahidi na mru ya asiste harumarugo hamada zinu yeke lazima ya refize yode mana yamba wala ya'ba shuhada idha ma dun shahidi ya asiste harumarugo ekaha paro ya tiharae ya jia onesi ya ukeza ngona kwa mwabiani zo
zinrongo za kweli ngabo wangazija ngabo wanzuani ezahe wamwali no wadunga yabo wonti pia ngwari saidi yao ngwari suteneo Mwenyezi Mungu jalia o wandu walomo pirizo warohe o wauliliwa wafurahi o walohule nenzi watoto waenda warejei atolo hazini ya rejei muda utso hale banu yabo harina mjipange msafara na mjipange nezedi wana mjipange nezedi rapo ba Mwenyezi Mungu jalia rizine itso hale haina mndu wako hajo suhete ngujo urere ya en privé ezabaki ngamjo waishia wajuhe wambengo ambao fahari mzee wangu utura mrekati Mwenyezi Mungu na mwede matunde hele tina la Abdallah Khalifa ngamjo parisa ze video zahahe o usubuti no ushujano watania woi mzee notablo woi mzee uro Mwenyezi Mungu woi mzee msubuti woi mzee wako yeti mmezi shawe mndu yafanya hazi ulone retreti ya hahe Mwenyezi Mungu jajalia rionenro ekamu wabenzi Allahumma amin beze nyangu mgude ya zineda nyangu nezenziro kemgungu wanjo yojo zineda nyangu izo ndizo rimambia oni wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa lanfwa minkum Mwenyezi Mungu jorenikeza khairi namke haruma zedunwa ngamjo pareze ambasadi riwambie salazimu ba izo ndizo rambari mwambieni wama ala rasulu illa albalaghul mubin marhaba kwezi mze wangu Mwenyezi Mungu jajalia unani na uzade rendezvous ya hatu maude kama wabenze kwezi ya shukran marhaba inshallah marhaba kwezi shukran zode habari rambari mwambieni rawafikiana ili mtike wa haram tise twama ya bwa komori inde namna ya bwana eni ulona tele ngujoona haina wakati mutahaddithu rasmi ortoparoli wahede jeshi wahe presidency wahe enti okwala wa monesani tinawjo umrantini mjuhebo tasimu ishili ema janvi muishili ema rindi muishili ema buhu muishili ema jefiri muishili ema sasa kamem ifori jebanu jeni monesene za kweli ya lazimu mzijue boma watani ya kwezi Mwenyezi Mungu jo rinike khairi rianza osonti pia abonge yabo izo ndizo bikayao rikanza ri mabieni narikebo mguju wala barakatillah